kita sinahota Nespamalawan mangwekwentus di kantun pota Martoru hindi ngopuna sinangannya Buenas dan hafade ko talo si Ken Conception si JC ginigi ikuntus guahan esti kuntus guahan samula sa gagi papa ipadzon ni Panatsu podcast no ni pendisesenta ni Yamiguta hansan ni mos san men halum na taw si Dr. Miget Bebakwa dan kumbino Agustina taw tres bagi mes bebe kuntu sa didi put apa gua gini kita nota dan ni gini ni hinasok ko dan ni gini corazon no afa mo de usangan na palabras siya lo usangan na do sa para aji disclaimer no na pati gini na programa tauza formation no tauza tumago afa bebe usangan na todos tim afa gini ni jagwahun ni dua aten ni result ni tasusa sedi gini na gatpuntano ni mafananaan guahan jan ni para ita atan gi para inatibo na banda jan nu ana fana hasu gwana bay 40 ni ana fana hasu ni para utay manu mo na iman mamayla sa ng tempo para i famagohuntan no magufo na bebe anunsya na gagizo gini pag na matoto gi i commission i finu Chamorro that's the Chamorro language commission no those meet disisay sa sakan humuzong ilay na debisti na ugayi put para hita para praktiko mo na ita manu para hinanaw niya lingwahi kultura ikinestrumbri put para na mas maug mo na hinanaw ta gwinigi interi mundo no jingin manay gista todo ni manlala pa na tempo gagagay i-tsota ni para sigon mo na sti i kulturata. Uri para sti kulturata na no into mas tempo mas no memigay na tao to man yasaw na pero sigon mo na i kultura gi lingwahe na banda dyan ni dandan na ni baila dyan ni masya para gini ni kwento sa esti i komisyon i finu Chamorro sa esti na komisyon sa dupod si adjo at gwi i pro sigon mo na pro is gayon mo na piyot sa siya man halom siya kadumi siya naman hobinsito naman interesaw ni para tayo mano mga para preserve no given no English mo na linalaw ta para estiman mamala siya na henerasyon timatoto sta pa yung legislatura na gagizo ko yun ipago iposisyon no gini sa no media specialist. Bonito na titulo. Media specialist too. Dan juda mga justisya para tanafan hudong siya patain si magitaw-taw ta siya para tanay asunto pudapa siya mangwagwagin kita nota. Which matoy tempo mga na bebe anunsya nagwahan di summit mafananaan esti mamayla na no Betnis dan Sablo. Esti summit sa para pandanya todo dusti siya natibo maniluta dan manay natin ginin sti hizong Marianas huzong guahan siya na island Marianas no guhata lu fanan po von matumagi ni tato tubanda beautiful islands of Hawaii fanan po von matumagi tato niya and if I'm not mistaken from to New Zealand fanan po von matumagi za pro fandanya todo da para ta diskuti tay mano ni pro fan danya juga kita no niya pero matson mo na kulturan niya dan di para tana siguro na maunra to dui mangilin manusia magi ni sempino dinikta para manusia mona ita para mona dan ni famagoon ta dan ni man mamayla siya na no taw ta ginigis lot tapos na magup na tempo para linala no good time to be alive sa todo stiya ta atan dahaga sa ta disaya un kantidata na si Dr. Bebakwa uno gigi un kantidata ni manuhuzang da matutunik sti lingwahi unatan si Dr. Bebakwa siya ibinagdan niya ni guna ba na debat dia na ni dyan no Facebook account pati YouTube kwa manugato na ono mamanon na gifinu Chamorro da guna ba na debat dia mga na para forma pausi na gini ni managof niya dyan ni mati kurson niya nagsenbrabu dyan senmet good ni kurson niya nagpresiso sti para tatsogi
Pes gagi zo gini pagu gi komisione fino samoro. Kulan STG magay do pursil David di bio gagi na lugar. Sa manggagi tunog gini ziman menhan alum siya na taw-taw i komisyon sa purra no taw i Universidad Guahan i Departamento de Edukasyon dan pumalo siya na ahensya ni gobernamento ni mandan niya pagun ni sa linya Mayla, let's push it forward Mayla that dikta magay para tayo mano mo na nanauta i kultura ta you know what, it's working mamacet so esta atana sti siya ng kantinama no hujung sa man matu interesaw atana di siya ta success di gini kita nota siya ni manhobinsito ni manuhujung manggagi GCC dan ni UOG ni maniskwekula po di kultura siya performatson ning mas mo na minalago niya pero matungo sa matungo ana gini man mamela sa na tempo kumu tita sigon mo na siya kumu tita giya mo na para tatson ni kultura sina malingo antes di faktu itempon niya lo todo do taatan mo na sa para iminawlig ka estiman mamela sa na tempo sana atana sa kumu manhongyam jugwini no gi espiritu na banda jan ni gininisay na gisan gitaw hulo na banda teman ni Christmas fakto lo di Christmas matui Valentine's Day idian gwinaita de jige maganong mungsungo de mugato itaw ni ijamo I love you usen guay taho lo pada extended di zumona para masihati izomo lifetime partner no masihati para igatsomo para ti kumikalingan na para inubiyama pa nubiyumo para sa guamo ha sa nganin no na danya todo di familia na dadada to di mangatsung you know na jun senggoy sa mangaji guri sa loki pero ma ajudan gin masya hafa menalago mo no but hafa menalago niya mandanya ipatafana ajudagi espiritu samoro dan espiritu ni dinanya na banda lo sige Valentine's Day, the day of love dian gwinaiza sige no naano ki gwinaizammu gilina la mo siya nagi otruk tilis dano dati kumikalingan na para sa guama pa di nubiamo pa di nubiumo pa tayo no siya na klase na debi god dita palay masya hodzi mo na dita sonda ta no give him a little love no lihis ti tablero ginigi ITC building lang este nasakyan ni 2023 find love dan ginti manyon dao love then be one that's love, be one that loves no pero sa sina de sa igi tinuton na para ta fanafo man lemas mo na igwinaiza sa tawza defecton na si para ta fan mana inu reminder no para ta insima di no hasuna no dian gwinaiza so lonto fa zu besang na si ta do no sa na class in holiday ng bakasyon it's just a formality they be dun praktika istika da dia you have to practice it every day they be dun fanai antes du manai za un fanasisti antes di un ma assisti utunga na megagay siya na problema ginigi islata tanas na dikiki isla da ni maniluta gidigati ginotti Marianas no magwaro kit sa problema siya gwi za kuna ba natahas sumagay ne ko nahunga ay binodata ninayan na nahung tori tempo tinanahunga azo na kada dia kada ora kada minuto kumugwalo gata that sigon mo na love that sigon mo na igwinainza lumala data biray tati para esti edukasyon na banda mago fo sa partido gwinigi iparo masusedi na summit gwinigi mamela gi business dan di Sabado za no zigi sa pina para ta tungo do fan manungo ibesikata ni taimano do pursi apa siya na idea sinata na setbi para ta sigol mo na para ta sonig mo na kulturata dan edukasyon pudi kulturata dumadan na to di si tempo dan gwinaiza dan respeto
za kumugay gitu gi coração mo igunaja dani respeto kala mas malik benti mundo mo na mas malik kitano mo na tinigo niya marado tafa ako malik marado tafa agway za Diba sa moro puntos wahan wal si JC esta otro buenas dan half a day Sa hanggang